Earning samai birta kalang rapet do anarat kansmi aprang sinil hin pent kardom nang pajriklo kardom non earning samai birta ke than pon jibang nili jidkramsa lasi non birta thepi lang panisina KSA Dimasa Youth Kuki Student Organizations Lapan Rengma Naga Student Associations atum pen Assam Pradesh Congress Committee Amaipu Gaurav Gogoi apan kapin rempon non kivangji jang mini phai sirke pen kep nini aparman Mevar University long akejoy pen ameng kit thabdun long ji aputhak pen dipu club along jirok to mai pidu ponji Jem Hanse Hamtuna tumpen Lukhimona Dhrom pen open thusi puthot karbi hong hari dhrom galong kachibang thu EM Surzurong par ariding pen Gandhipur English MA School Kangpupon Karbiang long pen domoka hoi thai koi ram hansia rong langkang long bera joksi ram hansia rong ratum pen kisung pen gachitong na non birda puthot angton pen langpani sinan KSA Lamding Road aru Dimasa Youth Kuki Student Unions lapan ke Rengma Naga Student Associations atum chalangsi pherang ke mai kani pon kedamtang ja khongni phai flipen ni phai pho Assam Pradesh Congress Committee Amaipu Gaurav Gogoi Karbiang long nini apharman komri ke wang ahut Karbino Tamas Council CM Dr. Tram Ronghang Asopu Sengdon Ronghang Ahem Nong Arjab Damsi Asona Son Lam Karbok Pontap Alama Puthak Alang Tumpen Ningang Samthi Paklang Pon Athe Lapusona Sai ke Klempon Labang ke Inglong So Khaitum Kaching Thur Kelang Dun Selet Lapan ki Congress atum Sorkar Kachari po mahut sami Karbi ang long along kedu Khaisu Angbong Pacharvu Asai ke Klemt Lasonsi Non Assam Pradesh Congress Committee Amaipu Gaurav Gogoi Stame Lason thora sai sinang klem thurong lo lasila pusona sai ke klem bang phu bang ki non bang ke karbeng long long ki tan ong ki pa bang long lidat pu lasi jong si wang dat pusame karbi student association atum pen ki kham khiduna sai sami deng ponang kok pu pusi KSA Lamding Road 3P amai phu Thomson rong pi pen sodak pen pa chini pon দেখিছো এজন ডাঙৰ নেতা এমপি আমি পাৰ্লিয়ামেণ্ট হাউচত এজন অপজিশ্যন ডিপুটি অপজিশ্যন লিডাৰ হিচাপে আমি দেখিছোঁ হ'লেও সি শেষত আমি দেখিলোঁ সি ইয়াতে ভাল কথা একো নানিলে সি কাৰোবাৰ ঘৰৰ সন্মুখত গৈ পেলাই গেটৰ ওচৰত খাৰা হৈ পেলাই সি নেগেটিভ মেছেজ দিব খুজিছে সি এজন CMৰ কথা কৈছে CMৰ কথা CMৰ ঘৰ বুলি কৈছে তাত আমি দেখিলোঁ শেষত তাৰ পুতেকৰ ঘৰ বুলি আমি দেখিলোঁ সিংদন ৰঙাৰ ঘৰ সন্মুখত গৈ পেলাই সি 500 crore 400 crore তেনেকৈ ঘৰ বনাইছে বুলি সি কৈছিলে আমি ইয়াৰ পৰা আমি ক'ব খুজিছোঁ সি যদি তেনেকৈ নেগেটিভ কথা লৈ পেলাই কাৰ্বি আংলং আহে আহিবলগীয়া দিন আমি কাৰ্বি ছাত্ৰ সন্থাৰ পৰা তাৰ কাৰণে আমি আজিৰ পৰা কৈছে যে আমি আজিৰ পৰা আপোনালোকৰ আগৰ পৰা আমি ক'ব খুজিছে ৱাৰ্ণিং দিব খুজিছে যে ই তেনেকৈ মেছেজ নানিব ইয়াত হাই কাজিয়াৰ কথা ইয়াত নানিব ই কংগ্ৰেছ থাকোঁতে আমি দেখিলোঁ 41 জন চাৰ্জিং ব্ৰেছেকত 41 জন মানুহ মৰিছে 19 জন কাৰ্বি লাংবকুত মানুহ মৰিছে কাৰ দিনত হৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত হৈছে CM কোনে আছিলে সেই সময়ত অসমৰ CM কোনে আছিলে অসমৰ CM হৈছে গৌৰৱ গগৈৰ পুতেক গৌৰৱ গগৈৰ দেউতা তৰুণ গগৈ চাহাব সময়ত CM হৈছিলে এই সময়ত হাই কাজিয়া প্ৰত্যেক ইলেকশ্যনৰ আগত সদায় হাই কাজিয়া লগাব খোজে সেই সময়ত সদায় কাজিয়া হৈ থাকে কিন্তু আমি আজি দেখি তেনেকৈ 7-8 বছৰৰ পৰা আমি তেনেকৈ অসমত কাৰ্বি আংলং আমি তেনেকৈ নেদেখিলে আকৌ এতিয়া গৌৰৱ গগৈ আহি পেলাই আকৌ নেগেটিভ কথা লৈ পেলাই আকৌ হাই কাজিয়া লগাব খুজিছে তেনেকৈ লিডাৰ আমাৰ নালাগে আৰু আজিৰ পৰা কৈছে ৱাৰ্ণিঙো দিছে তেনেকৈ কথা যদি লৈ আহে কাৰ্বি আংলঙৰ কাৰণে
জাগাত নিদিয়ে কাৰ্বি আংলং আহিব নিদিয়ে বুলি আমি আপোনাৰ লগৰ আগৰ পৰা আমি ক'ব খুজিছোঁ Jakong ni phai trok siani KSA Diphu District Committee Konchen bang Sona Singh Rongpi lapan ki Assam Garaf Award binong teron atumpen phenki amai kangni Miwar University ka Charlie Dunji aphan ake joy mate admission aphan anam pinang ni pinpen Charlie Dunlongji la solong uniform kitab an sami ake joy pen longpon labji bon sami ke cho anam lapan ki hostel alam chikloi jonlong suri throgra pharuke thoman piponangji la solong Miwar University along ake joy pen UPSC coaching sami Charlie Dunlongji Laso University along amen kat thap dunji aphan englong aso khai tumbang ki graduation salong phan phike bra phoan longpon nangji Lasi karbinglong ari soi jang atum kangtu yang dengan ka Charlie dunji aning ki hang atum aphan smi non ki wangji jang mi ni phai sir cap and cap nini apharban Diphu club along Miwar University camped Diphu club along nini apharman paman ponji Miwar University pen chenglok kaprek prek career guidelines karjuji ninghang liputangte 9101897576 along Ajara pore humri lustami klardak pen pachini jipan bor idun jipusi Assam Garaf Award binong teron pen pachini pon Mewar University di Mewar University alam SAT ni ningjeng tungdu athe da penang an akijo course aga chadi do pen kita engineering pendang lo agriculture mani ka chadi student tum ninghang pati chadi me pen ke pharmaceutical do health science do management and commerce do ke tourism and hospitality management course the different courses do nasi nalitung da laso Mewar University long chadi ji bulote da ki joy pen chadi long ji natum any course da Mewar University ko pia course ma offer nalitum ki joy pen chadi long ji la hello isi beta mesen beta ke pen ke nalitum uniform di uniform university uniform tame nalitum ki joy pen long pen duita joy duita bags and along necktie ID card tame ki joy pen nalitum long ji pen ke da nalitum any course di any course lang tum mani medical course and lang de mani engineering course and lang de lang ni tum tame textbook kahin tame ki joy pen pi nang lasi university ke education ke free period lo pen ke mani abang puang pi student tum UPSC coaching ning hang do bote UPSC coaching tame free pen charlie polon di lo so university lo Mewar University lo charlie ki bote non only hoda ki pinangi ke only kecho gejun lo mess fee pen hostel fee da morning breakfast doji lunch doji snacks doji dinner doji la kute pangrom at pen mess fee pen hostel fee pangrom at fee only affordable price that's just only 6300 6300 le pilote per month okay 6300 per month pilote la so university ke nalitum chadi funding han pate long in pen ke direct admission lo nalitum CUT through pen dalang me ba direct admission ta job lasi non nilitum la sol media bitung pen ICC tuning ring tung ke la hello non date nangile ji date 9 and 10 di non date 9 and 10 July arni nilitum dak Diphu club lo dak Diphu club near bus Diphu bus station long nilitum hodak admission camp di ponji nilimat sido po pen ke nililong ang cerap tum Mewar University student tum tado ina bahani ang cerap tum po nililong kasi hula soar ni dak karbiari so ijang tum mane ninghang bang do baki joy pen la education free education hin admission ke anji bang do pati direct admission long po kasi hula soar ni date 9 July and 10 July arni nang ke humri di pasi chuning lo pen ke nang ditum isi confused do plate la hello 6300 a fee bank ko 6300 ke lake only la hostel fee and ke chu ke long la ke nang ditum kolo so a course madi jeni ko adhe ke pharmacist lang ke 4 years course duration diri 4 years tamil la so amount si pinang ko nang ditum la ek bosor veji la so amount ke puyat kalilo nang ditum duration ko an 4 years tamil 5 years tamil just 6300 per month pilote hodak ke Mewar University long ke welcome lo pen ke nang ditum scholarship facilities itu scholarship kupima amount ke lang nang ditum percentage mesen pilote 60% stand up lote nang ditum tantame scholarship long tamil lagi nang ditum si CN pola non nang tu hodak ke pinang ke just 6300 bed lo ata kecho kejo kanan baki overall ke free of course lo UPSC coaching ta free lo dasi ning hang do tum pete mang iknot mang humri non date 9 and 10 July dasi nili lam the lang si ington kok lo karton 3944755 la so number lo nili pan ang call iglo pete nili 24/7
definitely nili na civic ji pen ke nang thani ko la so pen ke pen ke career guidance ahin pen confusion do but me nili phan nang beta ta chak nili nang than don doesn't mean that Mewar University long admission and vek nang ji koi kali ka pre career guidance ahin nalitum kinang sot do plete nili long varik tame pen ke date 9 July to 10 July ani na homi ta tama so ani le career ahin na discussion confusion do ati nili nang thani ji la ta isi beta no ST, SC, OBC student तुमके 45% दो प्लते चा ला 45% पेन लो पेन के आपके चौक में है फार्मा पेन के कुमाने abang pu कार्डियन लो abang pu कुमाने abang pu बल्कि 85% above ba 80% above दो प्लते अलग लितम के आके joy लो जाके dak nang litum hula mess fee tapi nang nilo hostel fee tapi nang nilo those who are getting 85% above free education ho take nang litum hostel fee tapi nang nilo mess fee tapi nang nilo free of course lo mane bang ko 85% above tote nang bit type na kaprek to hanta our side karbi to kalilo dak SC OBC to hanta lo me that opportunities bang london ji Nilip MSc konsensi ke parlapon borpung GP Hanse Arong Amegar James Hanse Alangli Aron Kimi Mate Lukimon Adhorom Ben Chulbon Tusi Non Puthot Aron Ban Mate Jogli Chu Phiju Mate Karbi Honghari Adhorom Long Puthot Kachewang Tu Labang So Mailong Pen Semi Kurusar Borsing Hanse Pensi Burmatha Pont Lapen Vurkmatha Pon Angding Anstami Abokan Antami Phun Basi Pachini Pon Labang So Amailong Sami Borpung Borlang Su Arong Asar Kachtong Dunatum Labangki Rajen Tisu Baburong Chihont Babu Hanse Sonjit Teront Alang Litum Pen Chitong Dun Lapen Ki Sar Pusar Hangatum Dat Chitong Dun Pensi Labang So Amailong Chpehem Pupon Labangke Borsing Borlang Su Borpung Ahawar Hini Aron Barim Chingrum Amai Lapen Labang So Amailong Chpehem Pupon Labangke Borlang Su Borpung Ahawar Hini Aron Barim Chingrum Amai Pu Muhenrong Par Hin Pensi Chpehem Pupon Lapen Ki Aluhiaman Ben Sami Robinson Tisu KIVC Hin Pensi Chitong Dunsi Labang So Amai Mesen Pen Pachun Pon Tum longke hanse arong mate GP lapen longke hanse amekar aprang siga alang like kaprek dhorom dodon lo lapen alang le aning pinang an chimata bomsi pisar rang thon ni pini pong thon labang hanim hangetek aron si ne jihumri thu popusi pinyang ni ke nanga jihumri dun thulo lapen hem power se mathal hem phu ojan thom hem phu mukrang lapen rasingya mathalo lakemba thata wud akan take miso sukali par eprat saidel nesela bangso alang lita aning chi ruipen don arat adat nilita nanga chi tong dun lo nilita che thana ko por nilikam awar sai ke niliha ka bihem tun pilo bari the kuru sara banglo ejang hem tun pen at ke nilisi bari the kuru sara chikrong dunang ko lo hoda na se pini apor anta nili na dak methanga korte ma methanga su keching hon pa joy ni nili nang chetong dun si ke klem tek the an sita nili cherap chito dun lo Ante pili la bang so guru matha lo bo akan ka do ba we kuson ni hola hem pho wo bang akan par visa la pen mukrang wo bang ta la son akan par vilo rasing ya wo bang par april tangte monon chi aphan kami nang tumla ka do we aron ka pek kami siwang ji tum ha kami kini pachini bo ni son do aron ka prek bang bang is tum ta la non son lo ilitum khobor do beta do le ponte ilitum dam thupak pol so em phu mukrang si ilitum klem dam thupo la son tak thak hem phu wen thom tha dam po ansi non ason tak thak sa lang litum hako aron barim nang pa dudun thip ya phange itum dam nang kok pok lem dam po pachun dam po tangte la ron barin ben akapre adhoro no dun di po ton phan ko pini pachini ni son do la ke pachini alam thegala son lo ron ka frek ilitum matha dam lo te karbi gor pho ba nok song pho ke bang adhorom long ke nilining pena teng le puta duning tung te pin thang ya atheke methang adhorom ma methang ajutang methang ajubat methang aporom puthi an dai litum je thegun e pin ta dola theglong le pin ajutang ta dola
hem over hi ken ko pulone aporom poti aluna tumu ko sonone lapen lang pe dong klongklor thekar geti alun anake ong pi porom la anake ong pi bang putin ta non puta ni thek at lopu abang abi pela thek dun long le tum sikong la lehai pen ake ong pan ajonite akaprega dhorom long itum endun le punte ali ke kus daksi itum ke long po imethanga dhorom thek at pen api ke claim do de api ansi bangalong ke humri dun nangi endun nangi la jem hanse alang lepu abare menat nang chiru duntu mate nang duntu nang chepa ok duntu lasro bor jemata ji palam se nilita do kawe pen pucherap jeto pen se nilita labang so bor matha pilo Lakhain ko resi Borjan MSc Consensi ke parpon Gandhipur Hawar along EM Sojorang par Arideng pen Gandhipur English MB School Kangpu Pont lapen luthan bang atum bhansami appointment alu pi pajur pon bangsu school hem kimi Kangpu Pont amai along headmaster bhaiti ingti pen si mai phempu pon lapen mai ge phat alam the lapen alhidam phanta pachini pon Abangso amai long pan samel hisar pu aman pen EM Sojorang par alhiaman pen chardeli bi Bogazan Block Education Board Chairman Philips Teront Muhuri Teront SGP laban ki rong asar tumpen chenglok ka prek man pen ke duga thidum da chitong dun labang su school labang ke rong siara tum thurpak pen si kimrang pon pen si kedam tang surhini da inkore si aning kan pen si lugathan pon pangcheng pon do laban ki golf recognize mari golf pen kedeng pon labang ki kedam tang surhini inkore ge thom aseng kan ho pen si kedeng pon pusi pachini pon labang su school ong ka duka be bang prike bracket thom and luga charli tum du bom luk ta pachini pon thu lapen ladak school hem along akisung labang ki school hem ki 30 a hem ga velang lapen boys pen girls tum bar pi bar suga chiti hem ta abe pusi pachini pon staff tame fulfill non bangke dolab lo lapen enrollment tame every year tame lason enrollment tame nakki batlo athe labang so school kavi emi school kavi jok na Gandhipur area bang akisung thepik Ladak pen 10 kilometers damnangji lapus tame Devian school an bag damnangji lapen lapus tame ha HDP Mirjeng school lapen lapus tame ha Kuligong emi school an bag damnangi lasela bangso school ke doke middle point mate center lo angbong sido eklo lasela bangso school ang do det pen bangke la Gandhipur area pen danglok adut tebok raya rong ana bangke akijoy dolo pen dag arat tumbang akijoy dolo lapen labang su school nangki pi lake elitum kaching hon nai Borjan MSc akhai Surjo sir karbing lautan mas council difu alang lisi labang su school bang nang pi pon lo lapen alang li phan churu par piglo nili labang su elmusi churu par piglo nilitum staff hin pencil phan churu lo lapen labang su school nang pe choklin ki cheng pen ki juran stame alang li nang sirap dun pemi lapen labang su school ki kim kirang Gandhipur area arong rat doan lapen la Gandhipur along KSA klembang putum sitame labang su school long same sirap dulo lapen rong rat tum sitame ko mane check ko mane thengpi mane la sonang sirap dulo lapen nili special kachuru kangtung labang ke akhai sir Delibe Bukazan Municipal Board Chairman lapenan pars tame langli education board chairman langli penang anang chipaduk dun lo labang so school phan ting ke dor club aphan nang pidun lo lapenan pars tame langli kis ke dor de face on as tame nang pi pajir pon lo akenang sot penang andolang somaratum boys pen girls toilet ta belang pen staff tum tame toilet son ta belang lapen ke nang son ulang kavi son si ong la asila bang lang pen chenglok lang school hem lapen somatum toilet lason si penangan ki sung bulah nilitum nasila bang so aputhak nilitum Gandhipur English ME School staff ahin pen jengri gang tung mante team karbing long okay sir Dr. Tuliram Ronghang pastam nilitum labang pen jengri kang tung abangke labang so school aphan tame nanglang pontha lapen ke dorde ke professionals tame nipi pajir pontha pusi jengri lo labang su school hem ki 30 ba hem ki kim garang pon ji phan siam Dr. Turam Long Hang pen chingi chengwai pon pu lapen labang su school hem kupima ke nang sot ki wan se bitok jra alu pen nang pinut nang pachun pon pu si EM Surjorong par pen lam chak si pi pont
hidipi ben sarpin podisu karbilong reberta SMDC School Management Committee headmaster la pen dakese tu pen join si memorandum pina sim long dam se la bang so school building man hang ponang polam theta ni li pingkhat kan lo la si daw tum dak non prabjin pen la bang so lo wan lo pute ni sim long ja pon po la bang so school la hem bang non che ka hem pen building long lok lo plu tang te dak ke chali tum ta an so se ong bom lo ate kicheng si pen piningan bang ke bang klike man enrollment dolo polo bang klike bang thom an enrollment dolo hem na me mu cholo le putang te kichali tum do po ate already bang sirke pa tum phan bang ke council pen grant in 8 pi bom se abai nong da pi pon lo palam the arji pon nong lo sining arong parlo la sida pa pi huwa hawar barong sta me chingthur pon bom po posi ning the parlo asi puthop ke se phanchoni tholo dak pini tiri pi pena kongsin bang terong sang ho ta do pu bokajan district committee me phu inglen sang ho pen chenglok da ka branch tum ka do te tong lo lang tum pen interaction long lo rong song than chim mong lo lang tum ta rong so ra da phana kimi sena sai alam thean than kang lo la si dak rong ra da tum han ta chuning ri lo je lang tum ta me kai ke ma ke se ki klem long ba hawar hapar phan dak long ri phan ki klem long kimi sena phan an ke chirap dun pen chitu du noi pusi chunoi kang non malom ari ka jang ka chibni medel a jokpen chi chomna roi ka chitok along lang thi lapen langkang baket a jokpen chi nomati MSc consent ki par upon doboka a hoi along thai koi ram han se rong similang ingum choklo hemarlo anta langkang lom er jokpen chi ram han se rong ara tum ki do thagawi sai jokse pen national highway to war RIC chiba chongdam nang koklo ram han se rong ara tum non bang ki chu movie ki jun movie ki duga thaka thai babi si ki sung ban chi tak brak pronglo lasi CM Dr. Tram Ronghang laban ki numati MSc mati EM retesting hi tumphat nangra vekta pusi ram hanse rong ara tumpen ka chunu ripon dak hojai district border la hai dak nil tum thai kroilang so ram hanse rong arat kisung kapre kisung de galini tum dak lang ki theben se kisung lo la sinoni tum ke hemri manta chedolong de delo hemri manta inglum thai adon tinte mane don da bata velo mane sopta lang inglum lablo ar pong ajok de heno lablo sang an handa lukson lablo peri anda lukson lablo la sinitum ki do mowe si non la dak jo la non highway la fourway line along sinilitum cepat chong nangkok lo la si la so puthak khampang asong stame nangrap tha pojale jonili tum pandak nomati em ben chenglok la ritesar panda chuning rilo se nangli alang listame nili tum pandak kisung pen nang chinira asap soe tame ni tum pan nangrap sante pusini tum mahin ben chuning rilo la se nili tum kapre galam ke ningju dam oilo kapre galam ke ningju ta wa belo biheko ke la lang ke thea puthak ni tum la ke do kisung kichu mowe jun mowe ado we jo pusar pisar aklimang phar pen jo ekdom mane kisung solilo nili tum normang ke chibu jarbak dado la se ekdom hemrita chi unang et lo ekdom jo agai kuson lo ninghap ta so se etom palong pir theta velo inglang pongpang sin lo jo dala si dak nil tum hojai district hello bordan arong amen ke la thai kroi lang so ram han se arong iglo Dutaki lawn sikang ton puniglo las domi thakmi kardong